大小的主力军来自当年美国主要抗日根据地。 Çinemezin meşa leşkeri ya di dirokede li meydana Tiananmen'e lidarhist, bi bonea heşte salia tekçuna Japonya di şere cihaneye duyeminde, u serok Xi Jinping hişyarida, ku dive mirovahi di navbera şer u aştiye de hilbijere. Ligori AFP zetiri penci hezar kes peştari çalakiye bun, u seroke Rusya'ye Vladimir Putin, u rebere Koreya Bakur Kim Jong-un di nav mevanen taybette bun. Ev her du kes, kuli Rojava ji berşere Ukrayna'yı u bernameya nukleeri ya Pyongyang'e hatine paşkuh kirin, ji hela analistan ve veki sembola hevdanen Çin'e, yenci bo nişandana heza sveya leşkeri u diplomatik li ser heval benden svehatin ditin. Şi, kince kevne şopiye Mao Zedong li swe kiribu, u bi İngilizi silav li seroken ji bist velatan zedetir kir. Tekeskir ku gele Çin'i, li aliye raste dirokeye. 同志们辛苦了！为人民服务！同志们辛苦了！ Seroke Çin'e Xi Jinping di meşa leşkeriya li Pekin'e de, ji bo piroskirina heşte salya serkeftina Çin'e, di şere cihaneye duyemin de leşkeran kontrol kir. Video nişandide ku Şi di vesaytek merasimi ya hom ki de radiveste, u ji peşiya leşkeran derbas dibe. Yekineyn piyade, hilgiren al u alaven leşkeri yen veki dronen peşketi di videoya da teneditin. 锻造网络尖兵，决胜无形战场。网络空间作战方队向我们使战能力，是制胜多域联合战场的利器。 自主巡弋，出击深蓝。海上无人作战方队开过来了，无人布雷系统，具备隐蔽布放封锁、自主探测识别、集群组网攻击等作战能力，是海上作战的骑兵利器。 通过的是空中无人作战方队，空作战飞机、舰载无人直升机，可隐蔽出击，广域覆盖，自主协同，因样式。 飞行速度快，突防能力强，命中精度高，是具备全天候作战能力的新型杀手锏。 受阅的轰6N 战略轰炸机以及轰6K、轰6J 编为3个楔队，具备远程奔袭、大区域巡航、防区外打。